Ka Office u District Transport Officer East KHASI Hills District haringkat ka jingis nok tilang bat kibor penyat district lembat ketenat pulit ke jelah henin kesngi kila penkut no ya ke Jingrakhe National Road Safety Man arhajar arpusau ha ke jaka penyeng kali ke bamar persya ke SBI Main Branch Shillong. Haba ajing keren haga ni jingyalang u Superintendent of Police Traffic u K Prasad uloong ba larakhe ya ka National Road Safety Man hakeleng keri kum shibenta ban pinsa priang ya ka kubor halor ka jingsngan jong kinongnya bat kinong pinonkam kum ju. Ulaya thuru baha usnem baladep katnat pulit ke jela kala pengat mukot dema ya saupun breu teli ki jingja accident bat nakine sau pongut ki breu kila klat no kat ba khat sangut ki wepat kila men saujur. Nakaliang ke Deputy Commissioner ke East KHASI Hills District ke kong RM Kurba haba ajing kren shekinongnya kali ha ke National Road Safety Man kalau ong ba ke Jingrakhe ke long ke badonkam na ba ki yakren shaphang ke jingim bat ke jingim ke long ke ba koridor bat day ban yelek kai bat ka. Day that we celebrate, actually it's a whole month that we've been asked to celebrate, which culminates today. It's very important because here we're talking about life. Life is precious. Kajingin ka lang ka ba koridor hadog kata-kata. But hindi man kaya ka. Ka Meghalaya State Price Monitor